سريد خير هاتنا وقت كان وقال لي بخير هاتنا زحمت كشان يعني وقهشتنا بدري قهبل يعني ام بيجن بري 2014 يعني ما ناسكر يعني ناسكرنا ام بيجن جدي ما فكك ناسكر يعني ما ناسكر يعني رخصتن مناسب که يعني ناوی درجه هم بیشن کور مناسب که يعني پیشی 2014 يعني هم کارن بیشن پیشی بری 2014 يعني سرکاتی گو نخوشی شنگال شد بی خوب بگینه شنگال يعني ما چند جی سیاسی قبول نکر شربانیت آزادی بگنا اثر آخر شنگاله يعني وانا خواست وان جدي سياسي خواسته که خود آخه شنگال ده ما پیک بینن شنگال قرار کرنے کے درباس بکن يعني رغم وی فرمان هات يعني فرمان هات شرفانت آزادی فرمان ده گهانا آخه شنگاله و 100,000 ایزدی شرفانت آزادی مبچاوی خودید يعني رزگار کردن هم جی چیدمان حتی داوی جی و حتی روزا ایروجی ام درگه دنا چون اثر آخه شنگاله بود يعني پشتی ویجا يعني فکری سروکاتی آخه شنگال ده بلابو يعني بیجن كفتي نفر خستني ده نكفتي نفر خستني ده جهما وكا بيجن فكري سروكاتي فلسفة سروكاتي آخر شنگاده بلاب بيشتي ما بيجن فكر ما ناس كن يعني إيش مرة تيجي معنا إيش يعني مقارن بيجن شهر برشارة نش برشة تنيرة نش آخر شنگال تنيرة يعني پیش دبونا فکری سروکاتی فکری پاک کشید کا فکر چینا کا يعني آزادی دتا آوا کرن نف ملت اتفاق نف ملت دشید کا يعني رغم و اتفاق چید کا و و آوا کرن نف ملت دا پیش ددا يعني قال بارتي هنا نرادي يعني خوازن و فكرتي بن قال هناك نتاوي ديت خوازن في هوي تيك بان يعني بقى يعني چندا انسانيتي بيشي انسانيتيت کا چندا مروفاتي بيشي مروفاتيت کا يعني پیش دبون يعني تاريخها تشكيل هاتا بيشي تتكا يعني نت بيجي بقى قد بيجي سر تاريخها مو باشد بيجي سر تاريخها خوب مش از تاريخها تبيشي تبقى شوا تشكيل در كفته تشكيل هاتا تشكيل سر كي اخر تجيان كريا بيجي رغمي و فكري كي داتا تخوبي بباريزي فكري كي داتا تخوبي بباريزي يعني في فكرة دا فلسفة سروكاتي داتا إنسان خو بريفا ببا خو بيش دا بدا يعني نها في فكري دمان بيجن سر في فكري يعني قالك مقرتي بارتي هنا دولة نفتوي هنا يعني في فكرة عاجز هنا تخو خريفة ببي تخو جيانا خو بيش دبدي تجيان بكي يعني تني محتاجي كاسكي بي يعني ما رغمي و ناخوازن اف فكرة سروكاتي او ناخوازن هنكي بيش دبشي بس بيش دبونا وي چويا يعني روشلاتا نافينا گشتي بلا هوا يعني إنسان بيجي شي إنسان بيجي فقط تيرورستا يعني وكا فكري خو نيرينا خو أساسا إنساني فان بيفت بيجي إيش أصلي خدا أو تيرورستا يعني نا وكا فقط تيرورستنا يعني أميناك كي بيجي يعني آخر شنغال فقط بسدا شهيد ده حتى هنك أمكارن بيجن مساحة ريفا كرين هما نابو 5 كيلومتر يعني بسدا شهيدة حتى او ريكفا كرين هكا او انسان تيروريست بون او ريفا ناكرين بسد هزار انسان نافلتي بس مقارن بين اخر شنغالي نهم بحاولين ملي سوري ريفا بونا روشافاي سوري ريفا تشي اگر شرفانت آزادي دقيقة تشي وي او تشي وي بيفنا شو يعني ها سوري امكارن بيجن وكا دولتك وكا عراقتك شوي راسواسي روشافاي سوري نهار روشافاي سوري هكذا اللين نيري يعني تشتت ورده بيش دشن يعني روشلاتا نافين دا بيش دا ناشنا روشلاتا نافين دا
يعني ام نابهن وقتی روس ام بهنن يعني هر انسان باشتر کفتی سر ارده او انساننا هر ما في مروفاتی بارهایا يعني پیش دبونا درا کفتنی پیش دبونی تده چیت کن مساعده ملتت کن يعني هر تشتی جيبه تقصير ناكن دما ام بيجن نخوشي دركه ده هكا خوينا خوشي دانا انسان سري روح انسان هناك روح خو انسان قد برتده خوينا خود برتده بدا يعني في انسان نا تديار كدن تشتكي وكا عالم سرد بيجي عالم فيد بيجي تيروريستا ودرا كفتني تيكت بنا هر انسان دنيا ده شيء حكت متابعه محل سياسي كن يعني تبقى ريخستنكا آفات کا ملت آفات کا نش خرا کرنی پکا يعني نها بيجن امكارن بيجن روشلاتا ناویندا فکری پکا کے گلک بلابو امكارن بيجن هتا چویا هتا بيجن قارة أمريكا دا قارة استراليا دا قارة آسيا دا يعني بلابونك تشيبويا فكري بكاكا يعني ب هكا فكري بكاكا بلابونا اتهشتن يعني دولتي نفتاويت هشت قشتي بلابي اشتيت كفت الدنيا اشتيت كفت الدنيا يعني انسانك او اشتيت حياته خدا روجا كمجي شيوي ناو اشتيت كفت الدنيا ده او ناخذن فكري اي سرقاتي بيش دشي وقفتها ناف همي ملت هذا يعني ام بيجن انها روشلاتا نافيندا يعني نخوشا روشلاتا نافيندا الدركه نينا نحن فكري سرقاتي روشلاتا نافيندا يعني وكا بيجي تشتكي شي بيجي مرتاحي بلا ببي يعني استانجي روشلاتا نافيندا القارة امريكا دا اوروبا دا هر دري دا استانجيت بيشي تشيت كان نحن فكري سرقاتي زاني هكا فكري سرقاتي بيش دچو اشتيت كبي همي دنيا دا يعني فكري بيجي خو ريفا بابا هكا تخو خريفا بر اوا هر انسان كي خو ريفا بر مشكله الدنيا دا شينابي مشكله الدنيا دا شينابي يعني او ناخذ يعني نها بيجن دي بانغوازيه مش الامم المتحده حقوق الانسان رأف قشتي جريداي دسلات داران قشتي يعني حقوق الدنيا قشتي دستي دسلات دارا ديا دسلات داري فيداوي ام بيجن جمسلحه افان حرب الدنيا ده هي او ناخذن الفكر بيش ده شيء افكر بيش ده شيء طبعا هكا فكر روشلاتا نافين قشتي بيش ده شو اشتيت كفيت الدنيا ده يعني هر انسان كده بيجي انسان كي ام خريفه بنشي نيفا متيستو مشكلات يقول دراشي بكان ناخذن اف اشتي بكفيت الدنيا ده يعني هكا تلقشتي الدنيا بفكر اوكرانيا بفكر روسيا نشر اوكرانيا وشر روسيا شر دسلات داريه شر دسلات داريه تخوستن دسلات دارت تخوست روسيا جيتك بابا هما روسيا قبول نكر او تشت ناتو تخوست دسلات من دست ناتو ده او ناتو دست دسلات داري ملياردير دنيا بريفت با دستوان ده اف كشتن لا مشكله كان انسان بين كشتين مليونه مناك بدن عراقي حرب نووي العراقي ده إهما مليون إنساني عراقي هذا كشتن كي عسابي بدا إيه تالي دا بوشو توري بلير بيجن رئيس أمريكا ورئيس بريطانيا بيجن إهما وكا مزاني تدنين هما لازم هو العراقي بكفي مليون إنسان هذا كشتن إهما رغمي وي هكا فكري سروكاتي نهم بيجن هر نتوقد بيجي أب داتا بي مقتي بيجن وكان بيجن رزش فكرة سروكاتي رز بيجي سروكاتي من يعني إيش كنا توي إيش كيف عرب بي يزيدي بي ترك بي مسيحي بي
چه ملت بی بیجی اف فکر اش بونم اف فکر بلا و حوال اشتیت کفیت دنیای دا یعنی اف نها ندیدنا سروکاتی نهل بیننجی تشتی بیش سروکاتی گوتین تخوازی دنیای دا بتا بلا کرن اهما دا سلاداری قبول ناکا اف فکر اوی مایی ناخوازی بلا بی نتلی محامی در بازی بال بی نتلی مالباتا ویا مالباتا وی کروی مالباتی ناخوازی در بازی بال بی که ما چه کرا احتمال يعني تشتي تشكري هما او زانمن تشكري جي هكا بلابو كيرتي اشتي بكفيت الدنيا ده ما ناخوازين اشتي بكفيت الدنيا بكا هكا النبا يعني احتمال بو ام بيشن اخا شنغالي كيرتي شنغال معي ما كس نهاد باخا شنغالي ام كان شنغار بيشن هكا فكا كنبا يعني بزحمت بو ام بيجين جان سر اخا اشنغالي تني ببي يعني قشتي دنيا جي زاني وقشتي قريدا اخا شنغالجي ونقريدا اخا شنغالجي فرمان جي شنغار اني او جي زاني هكا فكا كنبو جان سر اخا شنغال نها تقرن نهم كارم بيجين رقمي فكري فكا داي اخا شنغالي وخسر فرورده كرين او نه او فكر او خلق شنغال ريفت بن يعني ارانتي جه الدنيا ده امكان بيجن نها ارانتي جه الدنيا ده شنغال امكان بيجن عادتري بيجن سر هر چار پرچی کردستان سر فكري سروكاتي يعني هر چار پرچت كان بشرفاني آزاديت كان يعني بركسنا خو برشاش فيه هناك يعني ام ايرو راستيكا هر شهر برشي كردستاني يعني ايرو بشرفاني آزادي ايجان كان يعني دما بيجن اخ عراق هذا دما داعش هاتي بري خداي كردستان هكا شرفاني آزادي برنا سكني بون هو بكاري كاري هر زياده بيجن 24 ساعه اخا باشوري عراقي حتى داغر كرين اش قبل داعش هما شرفاني آزادي افتش قبول نكر سرخو قبول نكر ما الرقمي وي قالك هنا ناف باشورا كردستان بيجي او خوسته كمان هاي شرفاني آزادي بين بري داعش بسكن يعني او انسانات بيجي فكا تيرورستا يعني هما زاني نراستي كي بيجيتا بس هما الرقمي وي تخوازي دري دنيا خوش بكا يعني اثناء بيجمع ملت خو ولتي ارهابيه وتيرورستي في سبيل دسلات دار دلي وان خوش ببي اما ويتشتي لازم او تش نيتا قبول كرن سرخو نفسها خو قبول لك ويتشتي بيجتا شرفانيت آزاديه يعني شرفانيت آزاديه هر جه هر چار فردا هر جه درا لي بو شر دي كفنا خوشي كي هما جان خود بدد يعني ايرو او جاني خود بدد ده بيجي فكا تيرورستا يعني هما زاني نراستا هما جي خساره تخوازي دلي خوشكا ما تدري كي خوشكي يعني تي جاني خود داي تدري مالباتي وانا خوشت كي يعني تتخوازي دلي ايجي ده سلادار خوش ببي يعني واسيت قرينا دس ايرو نها واسيت دس قلت يعني نها بيجن امکان بیشتر شرفانیت آزادی حق نبود هر چهار پرچند و 2023 خاطری کا پرمزندنا خاطری کا پرمزندنا بر ایک جن پس نه خود ندن کس جن بیجی اسکارم پرچکی جی کردست هر چهار پرچا کاربی بیجم 10 کیلومتر اسکاری کاربیم از نهلم نخوشی اتسر حق شرفانی آزادی نبود اهمان نکاری او نراستی کا هر مزنده یا امکان بیجین هكا شرفاني آزادي نبان هكا شرفاني آزادي نبون نها باشوري كردستاني جي نبون شرفاني آزادي نبان نها روشافا جي نبون يعني نها كفتنا نيزينغي 2023 بونا اما في 2023 ببي ناديارا دیکارت هر چهار پرچا ایکاری به جان خوب ده او یک شرفانه آزادی کاری جان خوب ده کسی دی نکاری جان خوب ده فکر سروکاتی خوندی او کاری جان خوب ده فکر سروکاتی خوندی و پرورده سردیدی فلسفاوی او کاری جان خوب ده کس
برنا بيجي مجيش هيا وكاربي همبري چار انسانا بسکنی حکم کاربی جن حکومت باشور کاربی پرورده وان ها پیش دبونا وان و 70,000 عسكري وان يا 6,000 عسكري وان هكذا كاربي برشاري داعش يام كاربي بيج 1000 انساني داعش اخا شنغال دا بسکنی اخا شنغال دا بسکنی شما ایرو کاری ما اخا خوب پاریزه کتشتیک چی بود نه ما ام کاربی شروانی آزادی 8 انسانی شروانی آزادی بروی داعشی هم ساکنین اخا شنغال دا و پرورده کلین خورا پرورده کلین سرفری سروکاتی بر ساکنین 70,000 انسان نکاری بر بسکنی يعني 12,000 فردون نكادي بر بسكني إهما ترغمي وي قشتي تعصاب كي 70,000 إنسان إهما هو هذه 70,000 إنسان هكذا 12,000 يضربوا أم كارم بيجين بينجو هناك بينجو 8,000 دينار آخر كردستان بشتك بشوان إنسان 12,000 إنسان فردن نكادي بباريس يعني أمنا الوي بهورية دمن إنسان كاربي آخر قشتي كردستان بباريس شرواني آزادي در كافي كس نكاري يعني کسی اب فکر نخواندی نکاری پاریزی فکر سروکاتی نخواندی نکاری پاریزی هم کارم بیشین حکم میلون آجی مجلس هایی نه پرورده کری به سر فکری کی مضبوط سر اساس کا قنچ بیشی کتا شغل کش اساس بکا اساس تا کتا قنچ دانی دما تسری چکر خبر او سر قنچ تی نلوي بهوري دبان كاهن كاربن بيشن ولاي مجيش هيا كاربن تشتك شيبو في 2020 شي دما پیش ده 7 ساله لوزانا يعني هما ام كارن بيشن كرته تشتني نخوش يبن هماش مرض في پاراستنش مرض في يعني ام كارن بيشن هر انسان کی کاربي انها فكر سروكاتي خوندي کاربي هنگي خوب پاريزي نلوي درجه شروانت آزادی کار خوب بپاريزن کاری هنگی خوب بپاريزه كرتي ام کاربن بيجن اشوان منطقه دتري کاربي چتر هنگ پرورده ديتي کاربي خوب بپاريزه بس هم رغمي وي نوكا شرواني آزادي کاربن منطقه بپاريزه حكا ام کارن هر چار پرچا بيجن دما هوي بيدا حكا نه هر چار پرچ نبونه اتفاق هر چار پرچ نبونه اتفاق هر چار پرچ 2000 بدو 23 7 ساله نو ده هکا جيك بون 7 سالي ددوي حتى كاربن هيفيا 7 سالي دي بسكن 7 سالي دي هيفيا بسكن ما چي بسري وان چند فرمان بين سري وان وهان کا بيجن اخا شنغالي ده هفتي 4 فرمان هاتنا سري اخا شنغالي ده هما چند فرمان بين سري وان بمعن ناديارا ام كارم بيجن 7 سالي دشمني سر بشغلي بمعيني 7 سالي دشمني سر بشغلي وبمعيني هذا كاربي دشمن كاربي يعني دما پیش ده دما بيجن شو 7 سالي تي دما پیش ده جهاتن نافي هر چار پرچا نهله هكذا شيء امكارن عاده بيجن يعني هم ملي دم بيجن شرواني آزادي يعني مناطق الدستيوان شرواني آزادي وفكري سروكاتي تدد مشاندن يعني امكارن بيجين نها سدي شيخ سدي هاشتي جي اخا اكرديتي نمابو وشنغاشي نكاري فرجان الشنغال نكاري فرجان بكا او بري نها دسلا داريد اخا شنغالت كرين هما وانا خو شنغال الفرجان بكا سر چاند خو سر فكري خو بري سر عادات وتقاليد خو بري هما وانا خو ما شرواني آزادي افتش قبول نکن هم آخر شنغال دا هم جیان جيت كان وهما جيانا ما جيا هر جميع اخ عراقي هما امان ترى وهما ابهوريه شيء يعني انها كارم بيجن يا بجا باكر اسايش هاتا اباكرين هما جركي دلما دما ام سري خداتين دلما برمرتاح هايا انسان هايا يا افكر خوندي خود برمده بدا كشتنشي هذا بقى شيء باخا شنغالي هم كارن بيجن دما 2014 هاتين و دما تاري دا هم كارن بيجن شرباني آزادي نمان آخا شنغالي دا نمان خوستن يعني پرورده كرين سلمان دستيوان ملفا شنغال سلمان دستيوان يعني هن ميلاد بيجن پكا آخا شنغال دا نما نراسي حرم زنده پكا آخا شنغال دا يا
پکا کنینا خوب خریفت بنها آخر شنگال دا خو ایزی دینا او فکر دانته يعني او فکر دانته فکر دانته يعني کاربن خو آخر شنگال دا ریف ببن کاربن هم بری فرمانا بر فرمانا بسكرين وكا بري فرمان جرا ناي يعني ام كارين بيشن گشتي دنيا دا فكري پاكا يعني سر ديرو کا ازدياتي سر ديرو کا ازدياتي هر تشت دتا دما ما پروردي دي هر تشت سر چاندا ما سر بهوريا ما سر اولا ما سر هر تشت پرورده هایا برکس شاش فهمنا که عندما امد بیجن يعني ادتما او خو ادتما او خو ایزدی ادتما ادت پرورده ادتما برکس شاش فهمنا که بیجی آخر شنگال دا آخر شنگال دا نه هما نراستی هر مزنت بیجن پاکا شنگال دا یا هم بری و نخوشید شنگال دا پاکا سکنی او خو سکنی ایزدی سکنی شنگاليه كوري في آخية سكنية كوري في آخية يعني كشتي جهاني دم كارم بيجن فكري فاكا كيش بونا إزيداتي هارتشت تشتي ما ديتي يعني ما حزب قالك ديتن أحزاب يعني كارم بيجن ما بهزارة حزب ديتن فكري وكا فكري فاكا بيش دابون وديروكا إزيداتي تيدنينا يعني فكر دتما خو خريبه فكر دتما جه مسر ديروكا إزدادية دتما سر تاريخا إزدادية دتما سر شاندا إزدادية دتما سر بهوريا إزدادية دتما يعني گشتي جهاني دا اتخوازي پیش دبون چه ببه اهما کاربه فكري پاکا کی بخانده ماش خوبر اگه دما خواندی کی دریبه اما او کاری چاندو بهوريا خو دین خو بپاريسي چکی کیمیاوی قداغایت هر دنیا دا قداغایا بس ما بیجن کارن بیجن چکی کیمیاوی دما شروانی آزادی اتراشینن شروانی آزادی پید مرن ما هر دنیا چاوی خودگیری بیجی ما نه دیتیا ما نه دنکریا اف ادتا حکومت ترکیه اجبان چکی کیمیاوی ادتا حکومت اوجی ایک جی ناتو دتی يعني ناتو مكارن بيجن سيوهن دولتا ناتو بيكتي يعني ناتو بيكتي نيتا عم كارن بيجن تركيا نكاري بيك بيني هكا نب قوتنا ناتو بي تركيا نكاري بيك بيني تركيا يعني افتشتكي قداغايا گشتي جهاني دا قداغايا هما دمات بي سر ملت كردي سر آخا كردي سر چار پرچه كردي دنيا گشتي چاوي خودگیری متحده مجلس العام لجنه حقوق الانسان گشتي چاوي خودگیریت بشي نما ما ديتيا هما نا ام دنگت كان يعني مكارن بيجنها الفي نزگی سالی بویا يعني هكا ام كارن بيجن يعني نكارن پاكا تنا بكان بس ما گشتي تعطيل جيت پاكا نكارن پاكا گشتي تنا بكان يعني فكري سروكاتي يعني پاكا كبوتنا حكم نكار بيجن چيا ده پاكا كبوتنا اب مليا ب7 مليون پاكا هيا فاو فكر هيا بيتا پاكا يعني هكا باور بكان يعني درمان برشينين وان شروان آزادي بكوشين ايكي دينا ب7 مليون هنا بيتا پاكا بكفيتا وان چاهتا ديس همبري وان رابي بس هم بيجنها حكومتها ما باشورة دمات رشيني كيمياوي رشيني حتى روجا يرو من ندي شرمزار करे او تينا كشتن زارو के हर शहर परचा तेना कुश्तन न زارو के अफगानिस्तान हाता या अमेरिका हाता या चीन हाता या याबान हातिया او زارو के हर शहर परचाया तेता कुश्तन बर आखा खुद तेता कुश्तन हाता روجا يرو من ندي تا حكومة كان بيجن اقليم كردستان حتى رجو يرو نكاري شرمزار का नकारी हुई किमिया सारे शहर मज़ार सर ये यार चाहे दुनिया ते अक़लीम किया तो हुकूमत है तो पार्लियामान है कि तनकार भी शर्मज़ार बकी दियारा अगर तनकार भी शर्मज़ार बकी थला तजी बंदिश तरह है अगर तनकार भी शर्मज़ार बकी यानी दियारा थला तब तिश्तना रहा है
بیش بر به کارن بیش بر به کیمیاساری یعنی نجاره بریم کارن بیش رشینی نجاره سده جیت رشینی کیمیاساری در آسیبو ما پیش دبون شینا به گشتی دنیا جهانی ده دما کیمیات رشینی چاوی خودگیری گشتی دنیا زانی او دت زانی رشینی جی او دت درمن دت یعنی یک جیم کارن بیشین دولت هر اتخوازی نخوشی کفی دنیا یک جی آلمانیا وان چکی کیمیاوی یک جی آلمانیا دو بریتانیا هر پیستری انسان وان چکی دتا وان دولت رشینی یک جی بریتانیا yani geçti وان مجلس الامن شكريا وان متحده شكريا geçti دستي وان ده geçti دستي دولتي ده سلادار ده رغم في كيمياء رشيني جي بس ما او سلادارنا سروان رج ده سلادار هنا فيت شيبكتين چکا امکار में शर्माने आज़ादी चके किमियाई रशीन जय शर्माजारी बस हाथ हम मलियों इजारा शर्माजार बकन तेरे जीना कहते हर शर्माने की आज़ादी अच्छे और शर्माने बर आखा खुद अच्छे यानी تركا مالا خدايا تركا عائلة خدايا في شريط का خوينا خوجيدا سري خوجيدا اهمار رقمي و چار انسانی امکارن بیجن گشتی ها چار پرجای کرد نکاربین سر تلویزیون شرمزار بکن وی تشتی يعني تشتكي ام نينن عجيب ما يعني چار انسان نکاربین ها چار پرچا امکاربین بیجن وی تشتی شرمزار بکن يعني بشتكي چه پر عجيب يعني تشكل دولتها به تباشورة عراقي ده تشكل دولتها به تنقال بي ابسدا انسان بينك وشت تنقال شرمزار بكي تشتك تير هيا زمان نقال شرمزار تشتك تير هيا او تشتي ناديار يعني نهم كارن بيجن اخا باشوري كردستاني يعني چل پنج قاعدي تركيا ده يعني كارن ايرو بيجن داكر كيريا يعني نمايا يعني زد آخر كده بم أصل نكاربم एक ही शर्मसार बकम दमा नकारबम सदा इंसान चके किमियाई बिना कुछ नकार शर्मसार बकम ततवे माने न माना يعني إنها دما गाज रख أم باشور رخنات كان يعني هم وي مليدا پر معايتيت كان دما رخنات كان نينا نمايا هر چار پرچا گرك هر چار پرچه كردستان پیشتفانی بدن شربانی آزادی کارم او سلنگی خود سکنینه شربانی آزادی خوشبر تشتی جینا دنا آله نانم کارم بیشین شربانی آزادی بر دیالوگ کی خود دنا آله دما بت شر خوشبر شر جینا دنا آله هر تشرد به دما گهداری تلویزیون کے به هر تشرم حاضر يعني وكا نيرين أزد نيرم لازم هر چار پارچه كردستاني پشت دما دنيا وعالم زاني كيميا سارتي ترشاند بيدنگا گرگ بو ملت كرد گشتي جهاني دا بيدنگ نمينه نسكنه سر بيخو حتى افتش بيتا سكناند بيشتو هفته بمها دما پیش مدته ام آواکرنا پکا کے ام گشتي ملت كرد تایبت سروکاتی پیروزت کن تایبت ریوابریت شروانت آزادی هر انسان شروانت آزادی انسان کچک مزن هم کا پیروزت کن و هر چار پرچه گشتی جهان هم پیروزت کن آوا کرنا وی يعني آوا کرنا وی کارن بین آوا کرنا وی روزا آوا کرنا بیستو هفت وی مهده هاتی آوا کرن روز کا پیروز بوده هاتا آوا کرن يعني پیش دبون خط نف ملت کردی پیش دبون خفت نف ملت کردی يعني ما او پیش دبون هيدا پیش دچو يعني نها گشتي جهاني بلا بو پیش دبون فکر سروکاتی فلسفه سروکاتی گشتي جهاني بلا بويا يعني مكان بيشن افكر رامان سروکاتی هكا فلسفه سروکاتی ناف هر شهر پرچادن نو يعني نها مكان بيشن شرباني آزادي نهاتا آواکرن هما هر شهر پرچه نا دیار بو هبن نبن ام نزانن يعني نا دیار بو يعني ما وكا نيرين خو از بيجم نا دیار بو هبن يعني نها پیش دبون ملي باشور ملي باكور دا ملي روشلات دا ملي
هر چار پرچاوکارن بیژن پێشدەبوون چێ بووە ئەف فکر پێشدەبوون دایە گشتی جیهانیدا دایە بەس van هەر چار پەرجارە دایە هەکە ئەف پێشدەبوون سەرێ پێشدەبوونێ پەروەردەکردنا سەر فکری سەرۆکاتی فەلسەفە سەرۆکاتی پەکەکەتدا یعنی پێشدەبوون گشتی ڕۆژهەڵاتە ناویندا ئەم کارن بێژن وێ دەما پێشدەوەی چێ ببێ دەما پێشدا نەکارن بێژن vê salê ya 10 salî ditirê baş dema pêşda giştî rojhilata navîn de fikir bikeve aştîk bikeve te rojhilata navîn de